hapa moto ingali nashuka pole pole. Hatuye kama itanyamaza hapana. Tuombe tu Mungu atusaidie. Sababu hii moto Mungu anaona kisiko nakuya pole pole. Haiyaisha. Tuombe tu Mungu atusaidie. Gisi alipunguza hayo. Hii ni moto katokea mbilima, tushwe ni moto wa nini? Mbatu yasema ke ni volcan. Ni moto wa mingi sana kabisa inatokea kule kilima ya volcan. Mpasa hii Goma ni panike kabisa, kuna mwanashua kani nini. Ni moto wa mingi kabisa. Na watu wameshakosa amani kabisa muvila, tujue kama ni moto wa nini. Espero que isikuwe volcan juu ni moto wa trop sana kabisa. Wapi? Hapa tuko juste mbele kwa garage kwa Pelka vers Kiisi kwa antenne ya Pelka. Ile antenne ilishakamatika deja, lave iko naenda polepole sana, donc chez Pelka kusha kamatika me c'est qu'on précise que iko naenda tout droit Virunga, iko nashuka kabisa kwa artère ya Virunga. Iko shuka ngambo ya, iko kusonga kwa aeroport. Iko déjà 3h du matin saa hii. Donc moto ndio vile iko nawaka kabisa. Mbao nageuka jiwe, batima yote nageuka jiwe, tout ça. Donc c'est compliqué. Mwangalia hapa sie tuko sur place ya volcan shafikia. Sasa tuko Buene. Donc manyumba sasa lungula sasa kwa wingi. C'est possible que ils arrêtent à un certain moment, mais ingali naenda. Haikimbie tena sawa vile iko nakimbia mbele. Iko nashuka pole pole. Hapa tuko 3h du matin. Tuko Buene. Vers les garages de Pelka, ndo fasi couler de lave iko. Lave shafikia mu niveau ya garage ya Pelka. On a izimba. Donc hapa tuko si place muone ipeke na manyumba zinaanza lungula. Watu yote ya Goma bako hapa, wanaume yote baikuya kujionea kwa bakwe batemwa ukile. C'est ça. Panda kujionea kwa hapa kuna tano ndio kazi. Mais aussi ni ile ya kidogo haiko ndio ile ya kabambi. Kale kidogo. Njoo yangu ni ya kwanza. Njoo yako ya kwanza. Tukana na ile kwa sikele mafupi. Utanipatia nimekuwa kwa WhatsApp mwa mwenyewe hapa. Huyu ni shoferi wa Trabemco, anatumika njo mwetulikia naye huko, hakuna probleme. Volcan iko dans le bon, quand même les vidéos sont claires. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Basi là-bas sur place. Tujionie ici peke wa volcanologue parce qu'on a tudanganya. Réalité yote. Réalité à monde. Mais on a gagné à mingi puisque histoire c'est pas se jouer avant. Même 48 heures avant. Oui. Mais jusqu'à maintenant. Aba tu annoncer. Après information moi. Donc vraiment c'est grave. Hapana, si mapareil zabo ni za nini? Mapareil si jua kuleta ile information ziko réel. Mais ziko réel. Oui oui. Voilà. Et moi aussi encore. Tutaenda kuogopa nini? Tuko watoto wa Yesu. Nous sommes les vrais Congolais, nous ne sommes pas des faux Congolais. Nous sommes des enfants de Dieu. Non, non, par exemple, ne vous faites pas. Est-ce que c'est plus grave? Sasa, qu'est-ce qu'il y a? Donc tuko tu mkazi, tuko tunaangalia vya kufa. Ah oui. Bon Dieu va faire pour la ville de Goma. Dieu nous aime bien. Mais il y a des gens qui ont perdu leur bien. Bon.